салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси хурсанд тоб хабарҳои варзиширо мегӯяд. Сар мекунем. аз касе не аз Рустам Соиров боварӣ дорам ки мешавад. Фақат андаки дигар чӣ кор кардан дар кор? Ба қавли мардуми мо андаки дигар зур задан лозим. Хулас Рустам Соиров ҳуҷумкунандаи тими мунтахаби Тоҷикистон дар ҳайати бошгоҳи Левадия дар чемпионати Эстония нахустин бозиашро анҷом дод. Ҳарчанд гол назад, вале мегӯям бо бозиҳои худ аллакай мухлисон ва раҳбарони дастаро мафтуну бовар кунонидааст. Дар бозии даври 25-уми мусобиқоти қаҳрамонии Эстония бошгоҳи Левадия дар майдони худ бо Калио мусовӣ 1-1 бозӣ кард. Футболбози тоҷик Рустам Соиров дар дақиқаи 69-уми вохирӣ аз ҳайати захиравӣ вориди майдон шуд. Пас аз 25 даври чемпионати Эстония, дастаи Левадия ки дар он Рустам Соиров бозӣ мекунад, дар ҷадвали мусобиқа аз дастаи Флора 4 имтиёз камтар дорад ва дар ҷои дуюми ҷадвали чемпионати футболии мамлакати Эстония дар мавқеи дуюм қарор гирифтааст. Хулас ба ҳар голу натиҷаҳои манфиатовари шумо бародарони легионери тоҷик дар мусобиқаҳои бурунмарзӣ мо мардуми Тоҷикистон фақат аҳсану қарс мезанем. Шумо ҳам коред кунед ки мо журналистон дигар ҳеҷ гоҳ мутаассифона нагӯем. Безор шудем аз ҳамин калима. сукут кардани Челси дар арсаи футбол вирди забони ҳамагон аст. ин даста ҳоло ба шикастҳои пайдарпай дучор мешавад ва ҳатто аз уҳдаи шикаст додани дастаҳои миёнаҳол намебарояд. дар доираи бозиҳои даври панҷуми премер-лигаи Англия дастаҳои Саутгемптон ва Челси андари майдони рақобат шуданд. вохӯрии дастаҳо дар Сент Мери шаҳри Саутгемптон доир шуда бо ҳисоби 2-1 ба нафъи мизбонон, яъне дастаи Саутгемптон хотима ёфт. ин даста ғайри Роналду ба ҳама ҳамлагарони дастаҳои дигар таваҷҷӯҳи трансферӣ кард, вале Томас Тухел ҳоло ҳам аз ин чиз мушкилӣ мекашад. дар дақиқаи 23 пас аз иштибоҳи муҳофизи фаронсавӣ Ромен Перро ҳисобро ҳамлагари ашрофзодаҳо Раҳим Стерлинг боз кард. аммо пас аз 5 дақиқа Саутгемптон ба қасди шикасти дастаи рӯ ба таназзул ниҳода ба бозӣ баргашт ва нимҳиматгари белгиягии бошгоҳ Ромео Лавия ҳисобро мусовӣ кард. Ромео Лавия аввалин бозингари соли таваллудаш 2004 шуд ки дар премер-лигаи Англия ба задани гол даст ёфт. Адам Армстронг футболбози Саутгемптон голи хотимавиро зад ва умеду орзуҳои Челси паршикастаро барбод бурд. ҳамин тавр пас аз 5 даври мусобиқа дастпарварони Ралф Хазенхютл бо 7 имтиёз дар мавқеи ҳафтуми ҷадвали мусобиқа қарор доранд. дастаи Челси дар 5 бозӣ анҷом дода 2 ғалаба, 1 мусовӣ ва 2 бохт дар ҳисобаш дорад ва бо касби 7 имтиёз дар мавқеи 8-ум маскан гирифтааст. дуои Ромелу Лукаку ва нафрини Роман Абрамович ин дастаро ба чунин ҳол овард, ё мегӯяд Пол Погба ҷоду кардааст. ман мегӯям ҳаёти Азарро Реал не, Челси сӯзонд. охир бозингари тиллоии худро чаро мефурӯшӣ? Реал ҳам дар навбати худ андаке ба фаъолияти Эден Азар хиёнатро раво дид. дуғу дағдаға карда оварданд, ҳозир бошад намедонанд ба кадом роҳ аз ӯ халос шаванд. хулас хабарҳои нав атрофи футболбози белгиягӣ боз авҷ гирифт. раҳбарияти бошгоҳи шоҳона бар он назаранд ки авҷи фаъолияти футболбоз Азар аллакай гузаштааст ва ӯ дигар ба ҳолати қаблии худ баргашта наметавонад. дар ин бора нашрияи бонуфузи Марка хабар нашр кардааст. Эден ҳеҷ гоҳ дар утоқи либоспӯшӣ мушкилот эҷод накард ва Реал Мадрид инро қадр мекунад. бо хоҳиши футболбози белгиягӣ мадридиҳо ӯро дар фурӯш нагузоштанд, аммо ҳатто агар мехостанд ҳам ин имконопазир буд, зеро Реал Мадрид дар ин тобистон ягон пешниҳоде барои Азар нагирифт. ин маънои онро дорад ки Эден Азари як замон тиллоӣ ҳоло мисли Роналду ба ягон дастаи ҳатто миёнаҳо лозим нест. агар мебуд Реал ба нархи арзон мефурӯхт, вале гаразмониҳо мегӯянд ки барои белгиягӣ ягон даста пешниҳоди расмӣ накард. Азар дар 2 бозии Ла Лига дар ин мавсим аз курсии бозингарони захира баромад ва дар бозии Селта ба ӯ имкон доданд ки аз пеналти гол бизанад, аммо ӯ ҳатто аз уҳдаи иҷрои пеналти набаромад. ин осеби дурударози Азар ба гумонам дар ҷони худаш ҳам зад. бача, касали саратон мебуд дар ин муддат соз мешуд. ба фикрам раҳбари ширкати Адидас ки машҳуртарин бренди варзишӣ ба ҳисоб меравад, ба қавли худамон Занкалон аст. ин ширкат барои мунтахаби Аргентина пироҳанеро пешниҳод кард ки дар он рамзи баробарии ҳуқуқи зану мард таҷассум ёфтааст. дирӯз мунтахаби Аргентина пираҳани ҷадидашро барои ҷоми ҷаҳон дар Қатар муаррифӣ ва ба намоиш гузошт.
پیراهن با رنگ بنفش غیر عادی آماده شده است. دیرکتور گنرالی ادیداس آرژانتینا پابلو لامو گفت که این رنگ برابری گندری یعنی برابری حقوق زن و مرد را ترغیب میکند. پیراهن نوی تیم ملی پیامی پرقدرت برابری گندری را که موافق ارزش‌های گوناگون رنگی و فراگیری که برند ما تبلیغ میکند. توسط ورزش ما امکان داریم که حیات آدمان را تغییر دهیم و فوتبال یکی از ابزارهای بهترین برای تغییر دادن واقعیت است. یادآور می‌شود که در جام جهانی سال 2022 تیم منتخب آرژانتین در گروه C با عربستان سعودی، مکزیک و لهستان یا خود پولشا بازی میکند. در غرب به زنها امکان بیشتر میدهند ولی زنهای آنجا در نوبت خود به حقوقهای مردان احترام خاصه میگذارند. اوه با همین بعض زنهای ما چنین امکانیت ها ندهند که بالای سرت میبرند. یا عیب در خود منچستر است یا در حقیقت فوتبالبازان این دسته بازی را نمیتونند. آخر دیگر چی نمیرسید؟ ادینسون کوانی را آوردند، کریستیانو رونالدو هم اومد، پول پاگبای اوزادار همینجا بود، دروازه‌بان بهترین دارند. دیگر چی نمیرسید؟ من نمیدونم. خلاص سر زلفی تو نشد، سر زلفی دیگره. سابق حمله‌گر اوروگوئه‌ای دسته منچستر یونایتد ادینسون کوانی افسانوی همچون بازیگر آزاد به هیئت باشگاه والنسیا اسپانیا پیوست. در این باره باشگاه والنسیا در سامانه‌های اجتماعی خود خبر داده است شرطنامه برای 2 موسم بسته شده است. آخرین تیم کوانی منچستر یونایتد بود و قرارداد او ماه ایون سال 2022 به انجام رسید و باشگاه خواهش تمدید آن را نداشت. در موسم گذشته کوانی در 20 بازی در هیئت دیوهای سرخ با میدان برآمدن و زدن 2 گل و 1 ارسال گل‌آور مشرف گردیده بود. کوانی هنوز زمانهای بدسته پیوست شدن رونالدو آینده خود را معین کرد. حتی خود او اقرار شد که وقتی پرتغالی به دسته آمد او همان روز اگنت خود را زنگ زد و گفت که برایش دسته نو بجوید. خلاص والنسیا به اندیشه من جای ادینسون کوانی است. چرا والنسیا کوانی را خرید و رونالدو را نه؟ سوال عجیب. خانه هجوم کننده باشگاه بارسلونا پیر امریک ابامیانگ را غارت کردند. الپاس با تکیه به منابع پلیس خبر می‌دهد که حادثه در خانه فوتبالباز رخ داده است. گفته می‌شود که دست کم 4 نفر به باغ نزد خانه فوتبالباز وارد شده بعد از آن ابامیانگ را مورد لطوکوب شدید قرار دادند. همچنین به اطلاع منبع غارتگران یا خود جنایتکاران در دست سلاح داشتند و جانب ابامیانگ و همسرش با این سلاح تهدید نمودند. نقل می‌کنند که غارتگران ابامیانگ را مجبور کردند که خزینه یا خود سیف دارایی‌هایش را باز کند. در نتیجه غارتگران به مقصد خود رسیدند و جواهرات قیمت‌بها و چند مقدار مبلغ را گرفته به اتومبیل از جای حادثه غیب زدند. حالا مقامات پلیس در مورد حادثه مذکور یگان شرح رسانه‌ای نکرد و با اطلاع آنها حالا پی تحقیق قضیه مذکور کار میکنند. او در صفحه خود برای مخلصانش نوشت که از همه مهم من و اهل عائله‌ام سلامتیم. اگر این حادثه در خانه یگان پولدار دهه ما رخ میداد مردم محله میگفتند که این آدم را خیرش کم است. با همین تمام تا دیدار نوبتی خیر.